Татарстанның халык артисты, тумышы белән Кукма районы Кәркәвеш авылыннан Рөстәм абый Моллин, инде ул барыбызга да таныш, монда инде яшьләр дә бөтенебез дә белә. Әле аның белән эшләргә туры килмәсә дә, сез училищеда, театраль училищеда Күт просветта эшләгәндә дә, Мизәлә театрында шундый алпавыт, шундый аксакал артист бар икәнен беләдерегез. Без дә беләдерик хәтта. Менә авылда, мен шушы районнан 3 километр гына ераклыкта үссәм дә, Рөстәм абыйның нинди шундый яңгыравык тавышлы, мондый баһадирдай гәүдәле, шул ук вакытта нечкә күңелле һәм тыйнак, сөйкемле кеше икәнен барыбыз да беләбез. Менә кызганычка каршы, ул инде арабыздан китеп барды. Ул килдә көтелмәгән әйбер, ул театр өчен генә түгел, бөтен театр, татар театр сәнгате ул шаккатып калды. Рөстәм абыйның тик торганнан кисәктә менә китеп баруы. Нишлисең инде, Ходай Аллаһ Тәгалә шулай кушкандыр, вакыты шулайдыр, урыннары җәннәттә булсын Рөстәм абыйның. Ләкин инде без Рөстәм абыйны һәрвакыт сагынабыз. Шушындый Мизәлә театрын данлаткан, аңа зур исемнәр биргән шундый көчле спектакльләрдә һәрберсендә дә Рөстәм абый бар иде. Менә соңгыларыннан да әле, хәтта менә без белгәннәреннән дә ул Иблис, ничек күпме дан китергән әсәрләрнең берсе бу соңгы әсәрләрдән инде. Һәм инде шулай шушы тәртиптә бөтенебез дә Рөстәм абыйны расыфланып торыр өчен мин инде тәкъдим итәр идем аның тормыш иптәше Татарстанның халык артисты Рәзилә Памуллина белән башта инде мемориаль тактаны ачып җибәрергә икәүләшеп. Уважаемые коллеги, от имени главы администрации Айдара Фастаховича Салахова хочу выразить огромные слова благодарности творческой личности. Да, для нас он огромный большой пример. Он наше достояние, достояние нашего района, достояние нашей республики. Лично от себя вот огромный большой, вот прям кланяюсь, Разиля Парада, потому что они мне самой тоже в этой жизни дали огромный большой шаг в творческой деятельности. Я благодарна Разиля Пара сама за то, что я проучилась в университете культуры. И, возможно, этой учебе я сейчас являюсь здесь руководителем. Вас всех безмерно очень люблю. Еще раз хочу выразить слова благодарности в адрес тех, кто именно вот затеял такую замечательную, хорошую идею, чтобы мы всегда видели их, помнили их, ну и громкое слово боготворили их. Для нас огромный, большой пример. Для нас, для всех. Бигзур рахмат. Кичә алып кайтып обедтан соң элдек 2 сәгать эчендә бүген ашабыз дип кичә генә карар кылдык та менә өлгермәдек Роберт Шайхулышка әйтергә, ул инде Мөслимгә туган ягына кайтып киткән иде. Менә мин аңа барыбыз исеменнән зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки мемориаль такта асыл элү хәтер мәңгеләштерү менә шушы тарихка ул Роберт Шайхулышның зур эше. Аның бит сәхнәгә килеп керү белән сәхнә гәүдәсе ансы бер актерский ички җаны белән сәхнәне тутыру, бу үзенә күрә бер сәләт, бу уникаль сәләт актерлар өчен. Хәзер инде аны харизма диләр, хәтта аны нинди сүз белән дә әйтәләр инде. Актер һәрбер сүзен уйлап, эшләп, һәрбер менә җөмлә генә түгел, сүзенә үтеренә хәтле уйлап эшләнгән образлары аның мәңгелек тамашачы исендә дә калачак һәм бигрәк тә инде без коллегалар өчен. Яшьләр өчен дә, режиссерлар өчен дә үрнәк булып калган актерыбыз, мин калган дип әйтәсе дә килми, ул хәтеребездә яши. Минем өчен ул һамандай актер, менә урыс әйткәндә в строю диләр инде. Рөстәмнең җәмәгать аның иҗаты мотор булды. Ул кирәкле булды. Тамашачыны үзенә әсир итте, алпат булды. Ул бик укымышлы иде ул. Гәҗит журналларны, ниләрне, телевизорда нәрсәгә барсында, менә име җиткереп барадыр ул. Спортсмен име. Менә гаҗәеп тә толы булган, толы канлы яшәде. Аның гаиләсе дә әйбәт булды. Чөнки монда бит әле хатынның да җәмәгать
birge mine şoy ine bilecek öz aytmışly. Feyza Bilan'dan birge körüp üsken şulay tatu goýla bolup ebit. Şuşy sahnege hilaflyk getirmeşe işlew. Soňga galmy bir kaşanda bir ebirgede ziyan getirme işleminde hatynyň da hem eriniň de birgelikde tengel kilewde tura biteli. Ol sahnada jırlaw bir jemagat. Onun özüniň jırlagany sizin işitkeniňiz ýok. Men anyň bilen 2,5 sagat, 3 sagat birge jırlaşyp oturadyk. Belekegine men jırlatarym aldy. Eýde, şaňsyp oturaýa gal. Ondagy muň malay, ondagy ne? Bütün kino garagan kebek oturasyň. Mana jırlap ýeberse, sen bütünle ikinci dünyaga kirip bitasan. Onda jırşı ýok mene. Tyňyna jırlap otura ondagy. Mikrofonga sahnadan kışkırıp jırlarga kerek. Onda indi kuýulgan toguş bilen jırlaýsaň. Metemlige mikrofon bilen jırlamaýsaň, sahnada dimeninde şuşlaýgyna aýtyp kışkırıp jırlasy ýok bit. Kıyın sana jırçylar jırlasyn diýip turgan edi. Mene şulay. Şahmat unerga yaratalar idi. Sobada mı, Mamadış'ta mı hatırlamıyorum hazır. Irtengi bişte koridorda kimlerdir kışkırışa, akırışa. Şıksam Eldar abi merhum bilen. Asla kayda. Rüstem abi irtengi bişte bütün diyor. Talaşıp bitip şahmat uyanıp oturlar. Beytem kirip yattığız bizden başka da şu kişiler var bitti be. Şunday konuda kişiler idi. Onun icmakta olsan Rüstem abiyle heminde bizge de mine algataba. Rüstem abi gibi kişiler gibi yaşları bizden son kirgen boğunga nindidir dersler berip kaldırırga nasip bulsun. Amin. Bir zor rahmet Rüstem abi. Rüstem abi benim turmuşumda mine nedir bir üzünçelikli orun alıp kaldı. Yani gel iske düşürem her vakit mine iske olamın, sağlanam yani çınlap sağlanamın. Ol mine anın nindidir bir üzüne göre Rusça etkende izyominkisi var idi. Ol mine ana anlatıp bulmuyor. Ol bir ağır ana anlatıyor. Ol avtobusda yürgende gastrollerge çıkkanda mine hazırgı tiri bilen etsek ol ayaklı navigator idi. Anın bilmegen rayonunu, anın bilmegen avulları yok idi. Ol tinle bilen yıklamıyordu. Bitinisi yıklıyor avtobusda. Rüstem abi yıklayın deydi, biz de yıklayın deydi. Yok, yolda bir tapırda yıklamadım yani yıkladan hatırlayın. Mine hazır məşunda, mine bu avul bula, ula avulda mine şu kişi tuğan, şu halık artisti tuğan, mine bittine birine bileydi. Niçe kişiler biz çok katayıgan. Rüstem abi turunda birini bilmegen kişi de onun repertuarına qarap Zengärşeldäge Bulat, Şarşın jirdäge Miruali, Filomena Marturanıdagı Dominika Sarian rollerine qarap da onun indi nijitdi artist tugilligin oňlar idi. Rüstem abi üçün bik zor rahmat aytam men Razil apaga. Onu bütünübüz isminden de aytyk rahmatny. Rüstem abi etip yaşatken üçün, onu her vakit Rüstem dip ko'rsatgan üçün. Riza bolup yatadır dip bilabız indi bütünübüzde. Bik zor rahmat Razil apa siňa Rüstem abi üçün. Ulgumi meler teatrın yeşlerini bik yarattı Rüstem. Onlarla hürmet etti, yeşlerini yarattı. Bik turu sözlü buldu. Gazil buldu, gazil kişiге, turu sözlü kişiге cemaat yaşaw bik ağır. Yaşaw bik ağır, turu etken tuğanına yaramagan diler. Nu şulay bulsa da Rüstem baribir özünün mine şuşu sifatına hıyanet etmedi. Ol şulay turu olup kaldı. Bulsun diye işledi, bütün sportmenleri bildi, bütün artistlerini bildi, bütün jetekçilerini bildi, her bir zaf kulübünü bildi, bütün respublika boyunca. Bütünüsü mine şunday ihtibarlı, şunday gramatny, hatta koşağında minen aytam sen Minzele teatrına xos kişi tugul diýdirgan edim. Mine ol şunday gramatny, teatrga bek rahmetli. Ona roller bilgen rejissörlerge rahmetli. Onun bilen birge işlegen kollegalarga, mine yeşlerge, Rüstem abi deyip Ilnazlarını, Nefislerini ol. O bile bizning bile mi olmaşqa kel. O kelke o'zbit o bile şuşlay etirgan emi Nefis. Şul hatly yoratadyr indi şunda yeşlerning mine şuşu münasebetlerin. Bir kızga da bek zor rahmet. Görüşler sizge rahmet. Mine bir ulasan godigine indi işlegen, okşalyp işlegen nerse indi diýip bilergen bir kişi.
Lekin ul okşalıp işlew tugul, ul bilen jonun berip işlegen kişi. Şuna göre Eye. Bunda gül bakşası indi ana kıyındı bu. Hoppa, oldu.